Dobra Ilija. Dobra, bala. Ovo je za konja. Oda donja. Ne treba. Hotel Adria. Mesna industrija Dušić. Kamen. Aže mala, da sam kosa spravi, da sam Hercegovina. široko koskovanica, draga mi je kupelica, livada i suva trava, na njoj ljubav prava. Široko koskovanica, draga mi je kupelica, livada i suva trava, na njoj ljubav prava. Evo nam i letača, paragliding klub koji prosto uključuje se u cijelu ovu proslavu. To je kolega Rašo već najavio i možete vidjeti. Hvala Bogu, nima vrijeme ide. Jesmo li gotovi s pjesmom? Jesmo, molim sve one koji nemaju potrebe i pravo biti ovdje da isprazne borilište. Dakle, samo kosi, akreditirani novinari i službena lica trebaju ostati, a koste pozivamo da zauzmu svoja mjesta, a uskoro će gospodin Ivan Galić dati službeno znak za start natjecanja. Kosi, molim vas, kose s ramena, kose na travu. Jeste li spremni? Evo ga, krenulo je. Ja mislim da čujete i ovaj fini zvuk kose po kupreškoj travi. Jasno vam je da je krenulo s ovog mjesta na kojem se nalazimo. Teško je pratiti što se sve događa na svih 12 staza, tako da ne trebate od mene od kolegice očekivati neki prijenos koji će vam puno olakšati. I mi vidimo što i vi vidite. U svakom slučaju krenulo je. Evo ovaj momak koji kosi ispred mene. Sve su prilike da će u 3 maha odraditi posao, ali vidjet ćemo.
Evo dok mi pratimo što se sve događa, tek je krenulo, nekih 12 i nešto minuta u dobrom kosu, rekao mi je Galić, treba da iskosi ovu parcelu, a do sada kolegica Maja će kazati nešto o onome što se da vidjeti, dakle o tome kako su i zašto ovako obučeni natjecatelji. Dakle, svaki kosac kosi u izvornoj narodnoj nošnji svoga kraja, a kosci moraju imati opasane vodire oko pasa za cijelo vrijeme košnje. Kosa prati njegova kopelica ili ako je to muškarac, onda ga nazivamo adjutant. Dakle, može biti u svakog kosca po jedna osoba koja mu pomaže. U svakom slučaju u tome računa vode oni koji su za to zaduženi. Vidimo mi da budno oko prati sve što se događa. Ne vidim da netko ima neku veću prednost, ali vidjet ćemo. Netko će zasigurno iskositi prvi, a tko će to biti, uskoro ćemo saznati. Dok kosci zdušno obavljaju svoj posao, izgleda da ćemo ovim pjevačima kad su već tu dati još koju priliku da nam ponešto zapjevaju. Digni. Hoće na jelu. Ništa. Ajde. Diši! Da je bilo teško. Sad, kažu mi iskusniji, dolazi do izražaja snaga. Vidjet ćemo tko će imati najviše snage i tko će na kraju ponijeti titulu Kozbaše Kupresa 2011.
malo desno. Ti imaš kuću. Sad ćeš na oštru, do kraja, stisni malo za publiku, ajde. Podkašanje. Ok, na oštri poprti. Na oštri okrenite ravno. Kuprešnih momaka. Nemoj ići na oštri. Ko će to prvi izaći svoje parcele, onda ćemo kasnije pričekati komisiju da nam ona kaže svoje. Otko sam rekao da će možda ostati malo začekati, vidjet ćemo. Mi ćemo još jednom iskoristiti prigodu kad za to dođe vrijeme spomenuti ove naše sponzore. Ajde Ivane! Ej, Đođa, je. Ajde Ivane, bola. Ajde, najčišće. Ajde Ivane! Ivane, bola sad! Ej, jebem ti, Boga. Pičku. Ajde. Diži.